Il-musical klassiku Sunset Boulevard f'esperjenza teatrali intensa u emozjonanti għall-udjenzi Maltin qed jittella sal-ħadd li ġej f'Dar il-Mediterran il-Belt Valletta taħt id-direzzjoni ta' Herman Bonaci. Ibbażat fuq il-film ikoniku tal-1950 ta' Billy Wilder, dan il-musical ta' Andrew Lloyd Webber jirrakkonta l-istorja ta' Norma Desmond, stella tal-film smuti li xi darba kienet famuża immens. Iżda llum tgħix iżolata fid-dar tagħha, tħares lura lejn il-glorja li tilfet u temmen li qatt għandha futur fl-industrija ta' Hollywood. Il-produzzjoni se tara lil Talita Dimek fil-parti ewlenija, lil Cliff Zammit Stephens bħala Joe Gillis, lil Neville Ruffalo bħala Max von Meerling u lil Eleanor Spiteri bħala Betty Schaefer, flimkien ma' iżjed talent lokali fil-kast. B'siltiet mużikali popolari bħal With One Look, As If We Never Said Goodbye u The Perfect Year, Sunset Boulevard iwiet esperjenza teatrali mimlija drama, mużika u emozzjoni. Kummenti lil One News Herman Bonaci spjeganna li din hija esperjenza li minħobb il-musicals ma jistax jitlef, waqt li ħeġġeġ li l-pubbliku ma jitlefx iċ-ċans hekk kif fadal biss ftit biljetti. Din hija opportunità li hija l-ewwel darba li qed tittella ġewwa l-Gżejjer Maltin, jiġri xi ħaġa dak li jkun li huwa ħobb il-musicals. Jiena nħeġġu biex jiġi Dar il-Mediterran u japprezza dan ix-xogħol kbir li qegħdin tellaw f'dan it-teatru majestuż biex ngħidu hekk. Il-biljetti jistgħu jinxtraw minn fuq is-sit showshappening.com.